Ljudi, evo nas u nastavku The Last of Us-a, odakle smo pobegli od Fireflies-a. Sada smo stigli ovdje i treba valjda da idemo do neke zgrade koja se zove Capitol Building. Ovdje smo stigli. Vamo treba da idemo valjda. Opa! Čuli su se klikeri. Vidite ovo. Pao je tramvaj. Da, to je Capitol Building. To tamo zlatno. Ovuda. Moramo da prođemo da bismo stigli do te, ja ću zovem zgrada, do te zgrade. Sada moram da upalim svetlo, pošto se ništa ne vidi. Ovuda treba da idemo. Body's pretty fresh. Ovuda, da imamo šta se ovdje nalazi. Let's stick around. Ovdje imamo 6 ovih šrafova za popravku, da unapredimo puške i pištolj. Opa, još 2 metka. Dobre, dobili smo. Šta je ovo? To je nešto. Neko pismo nešto. Ovo je kliker. Treba sada da prođemo. Ušli smo. Ali tu se kliker rađao. Mislim, nekoga je već ubio. Ali nije uspeo. Uzeli smo neke tablete. Opa. Sam se prepao. To su makaze i selotip. Pa, ako mu treba pomoć, onda je teško otvoriti ova vrata. Šta je bilo? Opa! Au! Shit! Kliker! Tako je Tess. Au! Napao si. Pošto mi je mali health, moramo mi da se healamo. Sada imamo dovoljno health. Uzeli smo alkohol. Here, patch yourself up. Ona mi dala sad i dala nam recept kako da napravimo taj health kit. Opa, treba nam shift, dobro. Otvorili smo. Još 10 tih tableta. Da ne može se prođe. Sad možemo da uzemo ovaj selotip. Dobro, to nam je dovoljno. Da vidimo gdje šta treba. Pomeri se ne. Dobro, ja bi to se susret. Trebamo ovuda.
ne treba. Aha. Trebamo ovdje da se See if popnemo. there's a way through. Dobro, Tess se popela. Pa proveri, da. Ona proveri da li nema nekoga i sada ide Ellie. Ajde Ellie, gdje si ti? Alright, kid, you're up. Ajde, idi gore. Come on. Ona se popela. Sada ja. Kako ćemo sad? Dobro, ajmo. Idemo. Daj, smanji to! E. Popeli smo se. Što je ovo? Kliker. Au, kliker. Au, fuck, kliker. Evo. Dobre. Nije ih video. Bezbedni su. Mislim, nisu bezbedni. Sve dok je kliker u blizini, ali nije ih video. Evo te smo odvukala pažnju. I mi ćemo da pratimo nju da bi pogledali. Volji. Trebamo... Aha, trebamo ovdje da se popnemo. Dobro. Pobegli smo za sada. Okej, trebamo ovuda. Ajde, vuci. Ovo smo sklonili. Evo ga, prošli smo. The stairwell's blocked. Au, This is crazy. tuda. Just don't look down. No. Valjda neće ovo da padne. Neće. Neće ovo da padne. Inače, umrli smo. Ajde. Tamo treba da dođemo. Tamo. Kuda sad? Tuda. Opa, novi pištolj. Čuju se zombiji. Aha, ovo je tutorial kako da menjam pištolj. Aha. Dobro. Ovo su zombiji. Evo ih. Wow, ali ružan, brate. Vidimo koliko ih ima. Još samo klikera. Nije. Čuva ih se više. Ugasit ću ja svetlo da nas oni ne primite. Aha. 1, 2, 3 ih je još. A gore su Ellie i Tess. Dobro, sad ćemo mi ovo da rešimo. Evo ga. Au! Au! Ubili su nas, ljudi. Ubili su nas. Daj bre, shit, kako? Polako, ovaj može me vidi. Ići ću polako. Da me ne vidi.
tipe. Sad. Ovog ću što se kreće. Opa, još jedan. Znači još 3 ih. 2 ranera i 1 kliker. Dobro, sad ću ja to. Primetio ovaj? Nije. Ljudi, primetili su nas, ja ću ovo da igram u sljedećem delu. Hvala što ste gledali. Ako vam se svidio klip, postavite like, subscribeujte se i čao!